Ibaya sana muleitheri wa Meru TV no tuboita na mbere kuleithiria Meru TV ngakulikanirwa rini tariki 9 mweri ni wa mbere mwaka ni 2026 nkeregira uri sasawa okura kunthe utuleithiritio ringi gucokero ringi na kaiteneka ndiri na ngathiti njira nene ciakwa ndiri na ngathiti ya The Standard tukileithiria yari ngathitine ya Standard rukiri irurwari karatasi kambere rattling the world. The world was jolted on Wednesday after US President Donald Trump abruptly ordered Washington withdraw from 66 international organizations. President wa America orani Donald Trump no mbete kwethira akitangaza ku withdraw kana kwebelwa kwa 66 international organizations. Bune bogo itirorito karatasi kambere tukethira tukiletheria rono ru karatasi katona kiringatheti ya The Standard. Kire karatasi katwili ni mantu yakonie placement yana barabara bwithirie kirio kia grade 9 na nendi betite grade 10 kire senior secondary schools asiari baba ingi kaiteneka ni bangara tene no to bokwethira ana bo skwirira bathurire ticho beti kukerekana ana beti school cia kuraja ire imwe ni day schools onto butumba kwethira bukombekana nonto ana baba tumba kwethira bakumba weta school cia kuraja ira ni day schools na kinya bangi ni beti school cia boarding na aciari bo batina umbani kana batina mainya ya kimbesa ya kumba kwethira baikia ana ba skuru expect ba kithomo ba karinganithia ontobu ya utumira AI kana artificial intelligence batekirite ma instructions ira iba tere nako kaitene kanende aciari bari na stress imbinge nonto bakomba kwethira kinya nebe baba ingi nebereti kumba kwethira besensiria ana bo skuri onto bura botokomba kwethira bokyombekana buni bokure karatasi katwili muleithio wa Meru TV karatasi ka to Freedom Hero friend Kubais widow kana mwekuru wa wari Freedom Hero kana urorurire uchiathi friend Kubaino mbete kwethira ISU state na tobwa 11 million kana arenda kwethira akiriwa 11 million widow kana mwekuru urani Christine Ngakui no mbete kwethira ISU Interior Ministry Principal Secretary akienda kuriwa milioni 11 amwe na interest kire Ngakui kana mwandiki wa ngatheti akawa auka mbere Ngakui na ri ISU DCI ona ntobwa kwethira ikiria na kibande kiawe kiutati na watho buni kumania na ndwa kana ndwa ya taxation ati ka step children okratasi neka ka tuthato antukuyarware mpumise kirio kia grade kia KCSE nisirigiri kumba kwethira isitangaswa ntuko yarware na kwa baraba bwithite kirio kia KCSE mwaka muthiru barani 996,000 ntuko yarware bakomba kwethira bakiamukira mpumi chio na botangasi ori aciari na amona aritoba baingi bara babwithite kirio kiu mbete kwethira bakiwa mpumi niriite kwa kaita karaja itatangaswa nende ntuko yarware komba kwethira cietangaswa
Karatasi-inĩ kaka tũthatũ tũmũrũme ũmwe nonokete kĩbungo kĩa mĩaka 15 nĩ kĩrĩa gĩkwĩrĩkana na watire kana kakali Kenya nabo ombete kwethira akionoka nontu bwa CCTV footage ĩrĩa ĩkuonania mtũũrani Hussein Sheikh atarĩ kana atwo ombere kwethira akiwata kinya mwana ũũ bũu nĩbwo kũrĩ karatasi-inĩ ka tũthatũ mũrĩithĩrie wa Meru TV. Karatasi-inĩ ka katũna nĩ mantu yakonie Kenya braces for shillings 45 million hit as Trump abandons diplomatic hub. Thikuru ya Kenya kana mucio Nairobi yokomba kwethira yukiringika buu nene na buu ni nyuma ya rais wa Amerika kumba kwethira akiwithdraw 66 international organizations. Thikuru ya Kenya ndiromba kwethira ikiamukira 45 billion kuma Amerika na nende rais wa Amerika Donald Trump nombete kwethira akiebelia the 66 international organizations na ini ntumiri ira yaombere kwethira aitumiria kana watho ombere kwethira kirita ntuku ya Jumatano. Kiri karatasi-inĩ ka tũtandatũ nĩ mantu yakonie siasa. Kick out Ruto and Sakaja in 2027. Gachagua tells city residents. Ware munini wa rais Rigathi Gachagua nambete kwethira akiuria antu kwebelia itine kana na mbete kwethira ebauria mwakene kiri ithurano bia mwaka wa 2027 bakaomba kwethira bakiringira mutongeri wa Nthiguru Rais Ruto kura amwe na gavana wa Nairobi Urani Sakaja. Nkuluki Gachagua narianite na kiroto kia Rais Ruto kia kwethia Nthiguru ya Kenya Singapore arawite ubuntu bonu ntu butumba kwethira butumbikana nontu kinya arawite Ruto naremio kinyaniria agenda ya bottom up agenda na umbete kwethira akiremwa ni kinyaniria. Nkuluki Gachagua nagwite kinya gavana wa Nairobi Urani Sakaja atumbete kwethira kinyaniria mawirane yara ekire akari bawe akibaromba kura na nikyo nende Gachagua nikyo tominende Gachagua ombete kwethira akira antu bakomba kwethira bebacokia itine mwakene ya 2027. Karatasi-inĩ ka mwanja ministry spent 132 billion in 3 months kuringana na control of budget Urani Margaret Nyakango. Government ministries kana thirikari ni tumirite 132.65 billion kiri wiki na mbere kiri mieri ithatu ya financial year ya mwaka yo 2025 na 2026. Boni kuringana na control of budget Urani Margaret Nyakango bobo kiringanithwa na 106.39 billion kirani sonsikia 17% ira ciatumiri kiri financial year ya mwaka muthiru irani 2024-2025. Karatasi-inĩ ka kamwanja ntomurume umwe nombete kwithira akithia ploti na boni nyuma yawe kutheta na muturi wawe kana his fellow tenant kutheta nontu barui ntubura
aburo wa muthuriri nomba kwithira akithia nyumba ya muturi owe na mwanki ni jo ratambire jo aithia nyumba yawe na kinya nyumba cia aturi bau pange bunu bukuri karatasine kamwanja muletheria wa Meru TV. Karatasine katonana union supports crackdown on foreign medical practitioners. Kiama kia madaktari kirani KMPNU kiwete ate nkoloki ya ngiri ithatu cia madaktari barabandiki au Kenya baumite nthiguru cia ome onto Kenya Medical Practitioners and Dentist Union Secretary General David Atela ameneretie onto bobo nene arawite kuandikwa kwa madaktari kuma nthiguru ya ome ni kutuma madaktari ba nthiguru ya Kenya baciangwe amona bou aruga madaktari ba nthiguru cia ome bari wa mbeca inunu mno irani ngiri 40 kana nya less than 40,000 arawite madaktari mathaya muthenya kana muthenya wetha daktari abatire kwithira akiriwa ngiri 2 wetha na utuko daktari abatire kwithira akiriwa ngiri 4 nende akaua madaktari ba besira bakuriwa ni nunu mno na ntoboni boto madaktari ba nthiguru ya Kenya bacia ngwe kuri no bwabo bwingi ntorene ya Junja ori twana na bele baskuru bombete kwithira bakiura nende kwa ntuko 11 Here Ndangwisha, the encamped resident of Mudhara village in Junja, Kiambu County, following mysterious disappearance of 2 school girls in less than 2 weeks. The first to go missing was Nelias Muthoni, mwana okumenyekana ya Nelias Muthoni urani wa grade 6 school ya Mudhara primary na mbere kwithira akiura tariki 24 mweri wa Disemba mwaka muthiru themo cerukiri na boni ni nyuma ya ina wawe kumutuma dukene kura breakfast 700 meters away kuma nja yawe na atombere kwithira mwana atombere kwithira haisoka ithe muchiari or ni child mother since the family world collapsed that morning ithe muchiari ona ni child mother awite kuma mwana u ekura nja yawe nombete kwithira iri na stress ora mwenderie kana mwendia wanduka akaua na mwenderie na mwana u omba kwithira na bona mwana u osoka kwa musie endu atombere kwithira aikinya musie muleithiria wa Meru TV ni bombete kwithira nja yawe ni bombete kwithira ikiringa riboti kiriwitethi police station nyene bombete kwithira bemosi wa kuntu mwanya endu mwana o muleithiria wa Meru TV atomba kwithira akionekana nkoloki mwana ungi nawe utuku bwa tariki 4 mweri yuyu wa Januari urani Lucy Wathithi mwari wa miaka 16 urani wa form 3 school ya China Girls High School Thika nombere kwithira akiura ntuku imwake tiere ntuku imwake omba kwithira aichoka school kana tiere ntuku imwake school chumba kwithira chichokwa nende aciari bawe ni beta kwithira baimoswa kuntu mwanya endu mwakira thai batomba kwithira bai mona uni bokuri karatasine ka tunana muleithiria wa Meru TV karatasine ka kenda over 80% of city buildings unsafe due to craft experts
1 nkuluki yaisunsi kia 80% kia ngoroba ira ciaki mucii jwa Nairobi itikinyitie kiwango kira ikibatere. Na buu ni kuringana na expert bubumirite ori utuntu iria bwitite na mbere bwa ngoroba ira irombere kwithira ikimumuka South C na nende expert bakauga nyumba imbingi icunci kia 80% nyumba iria ciaki mucii jwa Nairobi itikinyitie kiwango kira kibatere. Buu ni kuringana na munene wa engineers nthigurune ya Kenya akiaria na andiki ba nteto ara augite nende nyumba iria ikinyitie kiwango kira kibatere mucii jwa Nairobi ni icunci kia 15% nikio kikinyitie kiwango kira kibatere. Na kukomba kwithira kana earthquake komba kwithira ikiumira nyumba imbingi kaunti-ini ya Nairobi ciomba kwithira cikimumuka. Na expert ukauga buu kana nyumba iciombere kwithira igiakwa nontu bwa kwithira ni kwari na ungumania kana baria bakire nyumba ii ni bombere kwithira bayungumana nikenda bomba kwithira bayaka nyumba hii. Nkuluki karatasi-ini ka kenda ni kumirite ndwa ati ka arimi na kinya arithi kuma ntere cia Baringo South ni kiria gikwirikana ndithia cia arithi ba ni irombere kwithira ikiiria biakuria bira bia arimi kiri mundene jwa Pekera Irrigation Scheme kukerekana nende arimi ba ni bombere kwithira bakingira ndithia ii kiri police station ira ni Marigati police station ontu butumite nende kugethira kuri na ndwa inene ati ka arimi na arithi. Karatasi-ini ka 10 party Omtata urges court to terminate 11.5 billion Ruto Ngong railway deal. Senator Okeya Omtata naurite court yombe kwithira ikiterminate 11.5 billion ira ni Ruto Ngong railway deal kana deal ya 15 billion ya Ruto with Ngong railway deal. Nkuluki o karatasi-ini ka 10 kuri na ruono rwa Pastor Jimmy Irungu uria rombere kwithira akikumbatilia kana arina akikumbatilia muti kwa nkuluki ya mathaa 80 indi atombere kwithira akinyaniria challenge kukerekana Jimmy na orombere kwithira collapse atiairi thari mwaki na ndaika 23 omba kwithira akiuna record endu na rombere kwithira faint atiairi aki ithaa rimwe na ndaika 23 omba kwithira akiuna record amwe nabo kukerekana nendi naraunire record ya Trufena Muthoni uria wakumbatiririe muti kwa mathaa 72 hours. Buu nibuo kuri karatasi-ini ka 10 murethiiri wa Meruti. Nkuluki o karatasi-ini ka 10 kuri na ruono rwa Gitikist na mwekuru owe na ana bawe beli baria bombere kwithira baita uturo bwo
kiri mutino ywa barabara. 4 of the 9 people who died in Naivasha accident have been identified as Catholic catechist, his wife and their 2 children who were wedding to their home in Gilgil when the accident occurred. Anto bana kiri anto kenda bara batere otorobo kiri mutino ywa Naivasha kuririkana ni Catholic catechist mwekuru wawe na anabo beli arakukwirikana betite kwa musi Gilgil kaitakara mutino yu jumire kukerekana nende bara bombere kwethira bakyonoka kiri mutino yu ni mwana wa miaka 10 amwe na Ausel ake nibo bombere kwethira by survive ni nyuma ya matatu irabare keyo omba kwethira ikiringwa ni bus nterecha Karai Center along Nairobi Nakuru highway kana barabara ene ya Nairobi wita Nakuru ntuko ithato ithiri bondo bokure karatasi ne kai 10 wanda kucionera kana kwithomera ya na yangi ya maingi bakwithira ukiwatira ngatheti ya The Standard nkathu cia mwanya na ntoba kwithira watanirite naoni murethiria wa Meru TV au niondekira katanta kiri mangatheti ndokiriro rware gitawa Teri Mbabu.